sizolika ondaba ezitha ngoba akaze ngimsebenzi emihle yenziwa umkhulu wenyanga ezulu. Ibe selotha nele nisiyintithani Nkosi ngusisi. Mawenzeka besheshe bephela ondaba ezitha. Ungayela abafundisi Nkosi ngusisi. Sisikhumuzweni samkhulu wami ngothi ngiqhaye umkhulu wami inyanga ezulu. Wasenzela into enhle kanje. Bezaba uyishabalalisa basemhlabeni. Kodwa kwasekusho kona ukuthi leda yona yasemhlabeni. Yasizibili banibona wonke abakhona abayibiza amaNazaretha abangangani bahlale beyinkeshezana ngoba konke kuphelele la emzini wasebuhleni. Cha umkhulu wami kubasho khona ukuthi wabusiswa phezu kwentaba yomhlangano ngoba noma umkhulu umdala umkhulu ilanga esekhotheme babe khona abantu ezelwe insizwa kepha ngekho waba namandla ohola umzimba kamkhulu ilanga kwafanele kulandwe khulu wami inyanga yezulu engayizivele azohola umzimba ubusisiwe kamkhulu ilanga ngoba usisiwe wabili phezu kwentaba yomhlangano bagcotshwa wabili ngelanga elilodwa entabeni yomhlangano. Sase siyashintsha ke thina basemhlabeni. Kubakhona lento umhlaba nje banobona wonakele kanje. Unewe lento ukuthi into yokuthenga. Indala lento ukuthi into yokuthenga yena uJesu uyamdayisa. Siyazidinga Yezumunga Thina babiziweyo Sasamila
namhlanje sikhumbule iqhawe elathwala uNazaretha lususa emzini omdala ePhakameni lawuletha la abantu aqalanga lawuletha la aqala uyisembeka lo muzonga abikho khona muziwe inkosi indala inkosi eMagadini esinye isikhathi ke kuthiwa ke umkhulu waphuma kunyanga izulu ngoba niyahluphana namaNazaretha mase nijwayele niyadideka kwake wakhishwa umkhulu ePhakameni engekho umne wabo umkhulelanga bampenda ngezicithize bathoza lokwenza nalokho base bemkhipha kepha ke umne wabo mayifika azange abancoma ukuthi into abayenzile bekhuluma wayemazi umne wabo ukuthi konke labo bampenda ngakho into engakaze bayenze akabakhuliswanga ngayo wathi mayifika umne wabo engekho kunyanga izulu wasebuza ukuthi uphi wase bemchazela ukuthi ayi wakhishwa emzini wasePhakameni bambeka nalokhuya wasehambe ingayizivela amagama abapha wona abayisiqalekiso wathi ngikhipha umuntu kubo kazi nombuyisa ngani ngikhipha umuntu kubo kazi nombuyisa ngani wasethula kepha hamba isikhathi wasefudumala umkhulu omdala umkhulilanga wasekhothama umkhulu omdala umkhulilanga sasifika isikhathi hayi ukuthi walandi wawo umuntu waxoshwa umuntu kodwa wabuyiswa umoya oyingcwele bawufana zohola umoya oyingcwele akekho futhi wayezoba namandla uhamba phambi kwamoya oyingcwele engenawo umoya oyingcwele yasimlanda ke inkosi yamakade endala yena iPhakameni wabuza umkhulu inyazo ukuthi abezongishaya nje laba bantu wathi cha ngeke uzukuthinta konke balinde wena kuhlakanipha kuyaphela bese kudingeka uyegceke nani yenzana ngenifundisa kona ningenzi okuyini ngoba egcineni kuye kudingeka mina kubhala amaphepha kukhulunywe ngami ngingaze ngikhulume lutho wasebehla ke bePhakameni waseyenziwa yonke imisebenzi efanele yenziwe kodwa umzimba ongcwele wawufanele uholwe ongcwele futhi kwenzeka nje ukusho ekukushoyo wahola umkhulu inyanga yezulu umzimba wamkhulilanga uyabona ke ngokwala ekhaya uhola umzimba wenkosi esikhotheme konke bekwenziwa inkosi esikhotheme kuwela phezu kwakho
kwase kwela phezulu kwamkhulu inyanga yezulu kwase umona waba khona umona uba khona noma uyazi into babeyazi ukuthi ivi thiwa kuthe ngesinye isikhathi sengenwa endlini yokusonda amaladi ayimabili endlini eyodwa elinye wawela mkhulu elinye wela dodana leyo wayiba ngesimkhulu kwabonakala sekonakele kuhambe wasekusuka izimpi sekulwa abakamkhulu nabendodana into yasezulwini ayibangwa ngoba iwela koyedwa ngingaba u20 kodwa iwela koyedwa nami nginethemba ukuthi iyawela kumina njengoba ngibona libani kangaka anizele ubala la bangazenza izaba abasemhlabeni kodwa ke noma bengaphumelela ngezaba kodwa lokhu okukhona ngaphakathi kimi akuya komunye umuntu nakuyena kumkhulu wami kwasebe kungena kuyena ke lokho abanentata bayakubona kuphuma ngena kepha bafihlelwe ke uyafihlelwa uma uyisiphuphu noma uyisitani kusaniphe kakhulu uyafihlelwa noma ubu kusaniphe izinto zami zeminye imizi usulo okwakini kwaseke kuliwa-ke ekuphakameni wachitheka igazi eliningi bafa abanye obaba lapha wase wephuma umkhulu ngesikhathi ephume nomhlangano uthe mayibuya ubuya sevaliwe amasango asekuphakameni kwabuye sevaliwe amasango asekuphakameni kwase ewazi umthetho ngoba yonke imithetho wayihlala kuyena wasekhumbula ukuthi cha siye emaqadini umne wabo wayishilo mhla ibhabhathisa inkosi yamaqadi endala wathi ngimtholile inkosana kuNazaretha inkosana umuntu olawula igceke umkhulu omdala ilanga wayethi mayesebhabhathise inkosi wathi ngithola inkosana kuNazaretha wayesho ukuthi ngesinye isikhathi iyobulawula lo mNazaretha buye la efisa ukuthi biye ngakhona naye buye la afisa biye ngakhona kangangoba ngesikhathi umkhulu omdala esekhotheme uyena iyona indaba ezithi omdala inkosi yamakati eyalanda umkhulu futhi kaningi yezi izinto inkosi endala abakade basehamba-ke umkhulu nabambayo engakahambi wathi mayebabheka wabona bephethe into ey'thize iy'khali labahamba nabo wasebuza komunye ukuthi into ayiphethe okusho wayekusonge ngento ethize engabonakali kodwa kubonakala ukuthi usonge into ekhulumayo wathini le washo lo ukuthi hayi isibhamu wasethi cha thatha lento le susa lento sambili abahamba nami abangilandele ngoba ngabe nalelo dubula lapha nibagenca lapha ngizothatha lokwasebe kwenzile bese kuba ngakunina
kwase behamba ke bala uyofika eMbeka balibika udaba bangeniswa lapho eMbeka bahlala inkosi yabaqada yikho ilelundi kepha bayifonela abantwana bayo bathi nomama wakhona uMangwane uthi baba naku sibona sengena inkosi yamaNazaretha la ekhaya kwasethi ayimvuleleni endlini kaSibanibani wasengena ulo wasephuma indodana yenkosi asiphuma wasengena umkhulu inyanga yezulu kwase kubonakala ke ukuthi sekonakele egcikeni uNkulunkulu kube yihlela ke into zakhe yabuya inkosi eMaqadi emsebenzini elundi kwase qhamuka ke umama ethi uMambambo owathelele waboniswa le ndawo lesikuyona namhlanje wasebika lapha ya umkhulu nasenkosi naMaqadi base bekhipha abantu bazoyibona le bakhipha induna zazoyibona le ndawo bayifo bayibona ukuthi cha yami impela base besuka ke la umkhulu wasuka khona ke sezotshengiswa le ndawo ekuthiwa wayibhushela yena izihlahla ingani ohlebe basebenza nabona basesaba amavila senziwa yinina ya mina ngiyisebenzela mina hayi ngiyisebenzela njengoba ngowali uwale ekhaya ingathathi into ethi ngiyisebenzela nithathele bese nihlasela le yankulumo ngiyanazi ngiyakwazi ukulumbanisa Tema itu umfundisi la nasela kule nkomeni la afa insini basebenza ke la uzobhekwa le ndawo omkhulu kuseMaqadi namanazana ayikhona leso sikhathi ngabe fika le ndawo le ineinyawo mawuqhama ngasenhla ineinyawo qhama ngezansi kuneinyawo qhama emasayidini kuneinyawo ezukakile lo muzi abaziyo bathi lezi nyawo wakwenza babamkhulu wayiqhama ngapha ngasemolweni wafika wayikama le ndawo uthi ngelinye ilanga labo sontela khona abantwana bami yayisitholakala ke le ndawo umkhulu wayesenza yaphelela waseyiqamba igama lokuthi sebuhleni bokuphakama inkosi kusesenizwini